Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kejentya student movement kala dawa ya ke Sorkar jela bakadai ban ajing pensyai haswa ka arpuway terik ubanai jeliu arajar arpuway Halor ke Jingshna jong ke Sorkar Assam ya ke police outpost haka shnong Saba ke badang ha bapa upur Assam jong ke West Jentya Hills District. Nakaliang jong ke seng kala IT ru de ke Jingtho sya deputy commissioner bat sya superintendent of police jong ke West Jentya Hills District haka jingi kendo bat ki menta ke sengi ke khat santrik ubanai jeliu arajar arpuway. Kani ke kinhon seng bhalang kala penken maru baka Sorkar Assam kala Jingshna ya ke battalion camp haka shnong site sama haus nam arajar khat khandai henrai kalong pat ke ai ke basngosi baki bor sinshar jong ke West Jentya Hills District kimshim la pensenge satya Halor kani ke jingkentor po jong ke Assam. Di ongru nakaliang kapor sa kapor kila depa ya kata ka jingtho tim ta Sorkar henrai ka chong Sorkar dengan dia nga habadek mani nga dei ban seo ban ai kublei yang Sorkar mar balai bakal sim kia hadu kan ni yaki border area bawat ki government yung Assam gede pen trekam tadi dep inauguration ya ketika Saba police apos semua penting kasi udai ban ai kublei ke Sorkar bakal trek sitong nak kita ka ni ka kam ban pen tong suk tong sain ya paiba ka han ke jongi kai kublei badai kita di nakaliang ke jongi Saya sen hagadai kan dika jingle jong ka Sorkar ke jongi ke jing sengap menti jong ka kham tam ya ki nomi khmat ke jongi hoi hagari tiya beladep ngi i bakile teli di MLA naga rilom jaitia tang bahadin beladep inaugurated ya kan dika Saba police post ta Sorkar Assam don uwairu uban bikmat uban kren ciketin Halor kan dika isu i pendrem tu ya kan dika inong bikmat naga jaitia ke jongi bakim cingkia namar gi naga pot ke bor ka Sorkar Assam kalatmu bantai dan ban cruise yakin diki jaka badai jongka state ke jongi habri kini gawairu mending yo tip ba kumbalong mentah nakaliang ka district council ru kampat den yang kataga map ke batikena ban pensisya bagini gide gi jaka badai bahap haka area ke jongi de ngi seu lengo adu kata bawat ka district council hari mengyo tip jingtip now SP ong ba don ngata kambab nakaliang jongi klaim ikut islah ba pensisya kimla ban le ya kanu kanu dikata ngi karpat ya ka district council ru bakan pen ai ya ki pai ba nung jong tu than area bakan restart ai ya ka cakah joki kenang ba nang ne chikmat karam ja jok kani kumba kali tiyo beledep pilih i ba ka Sorkar Assam katmu bantai ya ka Central University ha Kanduli dengan niru ka penengo ya ngi ki pai ba jong ka thang seni ha bedai bat ka le dengi gentu Sorkar bakadai banbu ya kita ki la jingeda haman laki border area nang mereka umja madru banra ya kata ka development kumki surok kumki wei jing don kam jong kini ki border area nang bakiru kin suk nang bakiru kin yolat ya don mentalang ha kata ka imlang salang dak ba song suk song ngan dol chu kum kibai kum hagane ka benta Sorkar Assam kala de pansna ya kenika police outpost sate hapuk snong Sabak kadang hak ako raskin blok tingi ne kalian keseng ina menta kesini dak kejingno bagi kejing sosi bahadin bengi iya kata kubor bat menta kesini ne kalian keseng ila baik kendu yang DC bagi USP henry DC undang ila pa ikutisu benpet nomor ba ya ketu kejingjiahan ya Sabah menaka arpunriu terik dong pada April ne kalian kaseng kamut panihar banjurit staycation Sabah Rel ke bor jong ke distrik kala pensenge ingi baka kalakot man ya shong meeting ban ya lujumut Halor kate bat hadin pengila ya shong jingalang bat ki bor jong ke distrik bat SP bat DC hadin ka arpundu terik la ekren bat kila ai assurance ingi ba bakin simkia bakin lehi daladi ban pensenge ya kakam ya kajing petrikam jong ki Jingshna ya ketika police outpost hati po Saba tinggal syania baik ke distrik bat bor juga distrik baki ong bru bakin pentip syaka Sorkar
ya kene kam ndrai ni idap de jing lengo bat ni songsi ba ngini i biang bak kam jong ki kayat la dep hiru bansna ya katai ke building katai ko snong Saba te kata ko ingin ong ba ya ke jing dawa jong ni ba ya Sorkar badai bakan simkhya ba bakan penduk pendam no ya katai kat bampat dep ban penbek no yo put usam penduk pendam ni dawa bit ban penduk pendam ya ketika polis alkus ke pekila de kusna katai lem kumta lakim lim pendam na kaliang jongi ni aipor hadu arpu trik kimla ban yakran lan kimla ban penbek halor ketu ke huri hurah gitu ketu kusnong ni na kaliang kaseng ni nam yakran su pat ka Sorkar ngin yai be sakamat ka kam ngin pen ide ka kam na kaliang kaseng ngin trek pada pi ka bor ka Sorkar kan kon ikran ru ngin trek ban ikran ngin le pe ka kam namar menta ngin idan mentoi su sai ru namar ka Sorkar hi kam simkhia tangkata ngi dawa be ka Sorkar bakan le no wud bakan simkhia halor kan kam khenang ban lait berjenjar gitu kinong snong hakutu ka jaka khenang bakin lait ban chong sir chong smi